28 umunsi wavuzweho byinshi mbere yo gutangira ibibazo by'abasifuzi guhangana uko amakipe ari mu myanya ya nyuma ashaka kutamanuka mu cyiciro cya kabiri ibiganiro by'abatoza bagomba kujya mu yandi makipe ndetse n'abamwe mu batoza bahagaritse umutozo umukino w'umunsi wa 28 kubera ko hari ibyo bakitsweho gushyirwa ku masaha hamwe imikino ya Rayon Sport na APR FC nabyo byagarutsweho cyane mbere y'uko uyu munsi utangira gusa nanone ni umunsi wagombaga kugena abagomba gutwara igikombe cya shampiyona ndetse n'abandi bagomba kuva mu cyiciro cya kabiri reka byaranze uyu munsi wa 28 wa shampiyona y'u Rwanda turi kwitabira Pele Stadium ndetse no kuri stade ya Bugesera mu karere ka Bugesera ni imikino yabaye kuri uyu gatandatu saa 9 APR FC yakira ikipe ya Gora Football Club naho mu karere ka Bugesera ikipe ya Bugesera yari yakira ikipe ya Rayon Sport ku isaha saa 9 tariki 17 Gicurasi 2025 ababyibuka neza umukino ubanza uhuje ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Gora Football Club umukino ubanza ikipe ya APR FC yaterukaga kubera gukinisha abanyamahanga benshi mu kibuga reka duhere kuri Kigali Pele Stadium wari umukino wa mbere ku mutoza w'umusigero wa APR FC Ndoli Mugisha naho mu cyumweru gishize ugomba kudusomera yasezeye umutoza atari kubwinshi n'abongereza bumvikanye umutoza Ndoli icyo yakoze ni uko yakuye mu kibuga Kagege ashyira mu nzu utanga mu ikipe yari isanzwe ariko no hicaye asanzwe mu kibuga umukino wa APR FC na Gora Football Club watangiwe cyane ku mpande zombi ariko amakipe akagurwa no gutera mu izamu umusifuzi Patrick yitwaye neza cyane muri uyu mukino afata ibyemezo byiza bitewe n'uko umukino wagendaga ubona ko birimo ubunararibonye ikurwamo na Ishimwe Pierre igice cya mbere cyarangiye amakipe yombi anganyije ubusa ku busa igice cya kabiri ikipe ya PRF yakomeje gusatira ikipe ya Gorilla ari mu buryo bw'abayobozi umupira Ndayishimiye Dieudonné yabonye ariko Denis Omedi iragira ikomeza igira iti ku munota 53 rutayizamu Abedi yahuye n'umukinnyi wa Bugesera n'umunyezamu w'ikipe ya Gorilla umusifuzi atanga penalty yinjijwe neza na Sheikh Jibril Watara uje ibitego 10 muri shampiyona y'u Rwanda bisanzwe mu mukino nta kosa ryabayeho umusifuzi Patrick yitwaye neza kuko yemeye ko umukino ukomeza nyuma y'umunota umukinnyi wa Rayon Sport Hakim Bugingo wambaye nimero 24 entre parenthèses yego yakoreye ikosa umukinnyi wa Bugesera umusifuzi Patrick yitwara neza atanga penalty entre parenthèses muri raporo umusifuzi cyari icyemezo nyacyo Sansanike nziza cyane Jibril Watara ari umuzamu nagisa nayo Serge Uryagaze avuga ko ahagaze bari bamutera nyuma gutsindwa iki gitego kipe ya Gora Football Club yagaragaje imbaraga itangira gusatira izamu rya PRF ishaka igitego cyo kwishyura mu gihe PRF yari yasubiye inyuma ikina amakontra atake gusa ku munota wa 8 Ishimwe Pierre yarokoye ikipe ya PRF umupira w'urubiye muri korone bitewe n'ikipe ya Gora Football Club Ishimwe Pierre umupira yawufashe neza umunota wa 89 umumaro wa Gora Football Club yahita ku ikosa yarakoreye umugabo Claude umukino warangiye ikipe ya PRF itsinze ikipe ya Gora Football Club igitego kimwe ku busa yisuza umwanya wa mbere ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'u Rwanda n'amanota 61 nyuma y'umukino abakunze ikipe ya PRF nta kindi bakoze uretse gutanga ubutumwa kuri bakeba babo SGR hanze arambwira ati ubu kuwa mbere nzaba nageze mu gihugu ari kwagera ku cyumweru mu Kirera tuzareba raporo y'umusijya komiseri w'umukino ati ijambo rinini cyane ku byabereye mu kiba Sofana niba ubyumva komiseri w'umukino aravuga ko abasifuzi by'umwihariko umusifuzi hagati mu kibuga kuri we yitwaye neza cyane kuri ibyabaye yasifuye biri feya yakomeza agahabwa n'indi mikino iyo raporo rero ikira mbanze nyirahura nta kintu na kibaho mu mategeko y'umupira w'amaguru gikuraho ibyemezo bya komiseri w'umukino ku bintu byabereye ngo ikintu cyabaye mu kibuga kugeza ku minota 57 gisezerano yatanga nuko imikino yose bagomba kwitsinda isigaye komiseri adakweshoninga namba abakinnyi ntabwo dushaka kureba division ntabwo dushaka kumenya icyo manze mugifate nk'ikintu giteretse hariya ndakorwaho match ya Gorilla irarangiye ni amateka ku bakinnyi bayikine nanjye wayitoje ni match itazagaruka nta kundi wabigenza ubishaka bitureba match ya Muhazi so rero twe ntabwo turi kwikompara n'abandi ngo tumenye iby'abandi twe ni match kuri match
kuko tugiye kwita kuri ibyo byadutesha concentration. Twebwe twarebaga match y'uyu munsi nta kintu twari twitayeho, nta pressure twari turimo. Twebwe icyizere ngiye kuba si iki gikombe, icyizere ngiye kuba nuko tugomba gutsinda match ikurikiyeho. Iyo match yavaho tugakina kuri match ya gatatu match tuzirangije, ubwo ikizavamo nicyo tuzakina. Ariko icyo nzi tugomba gutsinda nk'uko nabivuze match kuri match yacu ni finale. aho hari kuri Kigali Perezida Diamo tukajya mu karere ka Bugesera. Rayon Sport yari yagiye gusa ikipe ya Bugesera Football Club. Ni umukino watangiriye rimwe n'ikipe ya APR ku saa 9. Umutoza wa Kakurode Rayon Sport na Bugesera Football Club cyane cyane imvururu zahabaye, tukaba twibutsa abakunzi ba Ruhango ndetse n'abanyarwanda bose ko imyitwarire irimo imvururu mu bikorwa bya siporo itemewe kandi ihabanye n'amategeko. Byatumye ku munota wa ibijyanye n'uko umukino wagenze n'icyo amakipe yaba afite y'ingingimira, hari izindi nzego ziteganywa n'amategeko bigomba kunyuramo muri Ferwafa no muri Rwanda Premier League bigahabwa umurongo. Natwe nka Rwanda Sports ubwo ni Minisiteri ya Siporo mu nshingano dufite no mu buryo dukorana n'izindi nzego tuzabikurikirana. mu minota ya mbere kuri Bugesera yababonye amahirwe yo kurikura amazamu ariko ntiyabyara umusaruro. Ku munota wa 13 Umar Abba wa Bugesera yahinduye umupira mu rubuga rw'amahina uruhande rw'ibumoso usanga Dukundane Pacifique hanze y'urubuga rw'amahina gato, uyu mupira yawinjije mu rubuga rw'amahina maze Rwanda Faruku turamenyera ko ibikorwa byose by'urugomo bibangamira imigendekere myiza y'umupira w'amaguru bitemewe kandi bitazihanganirwa. Tuneho kandi kumenyesha ko icyemezo kuri uwo mukino kizafatwa bidatinze n'inzego za Ferwafa zibifite mu nshingano. Rayon Sport ejo yaranditse nayo ivuga ku byabereye i Bugesera. Rayon Sport yagize iti ubuyobozi bwa Association Rayon Sport baramenyesha abakunzi b'umupira w'amaguru ko bwarababajwe bikomeye n'ibyabereye kuri stade ya Bugesera kuwa gatandatu tariki ya 17 Gicurasi 2025 umukino wahuzaga Bugesera Football Club na Rayon Sport utabashije kurangira. Ibyabaye bihabanye n'indangagaciro z'umupira w'amaguru, gukina mu mucyo no kubahana. Ubuyobozi bwa Association Rayon Sport burashimangira ubushake bwo gukorana n'inzego zibishinzwe zirimo Ferwafa, Minisiteri ya Siporo n'izindi nzego bireba mu gushakira hamwe ibisubizo byubaka siporo. Turabasaba ko hafatwa ingamba zihamye kandi zinoze mu rwego rwo gukumira ko ibisa n'ibyabaye byakongera kubaho. Turakomeza gutanga umusanzu mu kubaka umupira w'amaguru uzira amakemwa ashingiye ku muco, ubufatanye n'iterambere rirambye. Ubuyobozi bwa Association Rayon Sport yose n'amatangazo umusifuzi avuga ko Ishimwe Fiston yakora ikosa Ruhinda Faruku yishimiye n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport atanga penalty. Iki cyemezo nicyo cyabaye imbarutso y'ibyabaye byose, aho abakinnyi ba Rayon Sport n'abafana batigeze babyishimira kugeza ubwo baguye umunyezamu wabo Ndikuriyo Pacifique yagwa mu izamu. Abakinnyi bakomeje gushyamirana babwira nabo umusifuzi wo hagati mu kibuga, ariko birangira umunyezamu Ndikuriyo Pacifique agarutse mu izamu nyuma y'iminota 6 umukino uhagaze. Umar Abba niwe wateye penalty y'igitego cya kabiri. Birumvikana perezida na SG bagana n'abantu bari mu nzego z'umutekano harebwa icyaba cyarateye abafana ba Rayon Sport gutera amabuye. Impamvu banabyemera ko nabo ari abafana ba Rayon Sport nuko bibazaga ngo niki cyaba cyaratumye bayatera. Naza Bugesera ngo kandi batsinze. Noneho ibyo no question about that, igisigara ahubwo ari cyo kibazo nubwo bitemewe guterana, ariko se nabo bari baza mu niki cyatumye bayatera. Akaza n'ibice birero mu buryo bw'amategeko kandi saa 5 cyo twabwira abanyarwanda komisiyo ishinzwe amarushanwa ihagarariwe na Nsinzi igiye guterana iraba iri kumwe na SG Ferwafa, nibo bari buze kwanzura bagatanga itangazo kugeza ubwo polisi bafashe nyine hagisungwa amategeko harebwe amategeko kuri Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Bugesera. Mu bintu bitekerezwa rero umukino niwo ugize ukomeza kuko wahagaze iminota 20 amakipe yombi akiri mu kibuga turi kumwe n'abatwara management perezida ibi bibaye iminota 35 nibwo komiseri w'umukino Munyemana yavuze ko umukino uhagaze kubera umutekano muke uri kuri stade ya Bugesera. Ibi byatangarijwe abafana benshi bari bitabiriye umukino maze umukino usubikwa gutyo. Ishimwe Fiston niwe wakoze kuri Ruhinda Faruku umusifuzi atanga penalty. Guhara ko byagenze wari umukino utoroshye, wari umukino urimo amakosa menshi twagerageje gukina abafana bemerewe kwicara ahantu nyine amafaranga mubonye. Urabona ko abafana bo action wenda bagaragaje uburakari wenda bitewe n'ibyabaye mu kibuga, twe twababuzaga ni ugukomeza kohereza amabuye mu kibuga ajya n'ubikomerekeramo. Icyiza ni uko hari kamera action kandi iragaragara, urumva basubira n'ubu bakareba kuko njye sinaho nahuriye nawe sinanamukozeho action. Icyiza ni uko kamera zari bigaragara bagende barebe
usibye no kureba ko nanjye ubwanjye wabukurikiye asiyo ugeze mukoraho penaliti birumvikana niba uri muri asiyo ukabona watanze penaliti wenda utagizemo uruhare biragutungura nk'umukinnyi. Rayon Sport n'ikipe ya Bugesera Football Club zirakomeza gutegereza umwanzuro w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda niba hari ikipe iribuze gufatirwa ibihano cyangwa se niba buri mukino uribuze gukomeza gukinwa. Naho ubundi ikipe ya PFC yamaze gufata umwanya wa mbere n'amanota 32, Rayon Sport ikaba iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 59. Hari abavugaga ngo yasubira ku minota 57 bagakina iminota yari isigaye nta bafana. Icyo nacyo ni ikindi gishoboka, birashoboka ni nacyo wenda benshi bavuga gishoboka cyane. Hari n'ikindi kiri kuvugwa cyuko na Rayon Sport ngo yaterwa bitararangiye ni match ya Bugesera n'ikipe ya Rayon Sport. Ntacyo nemeje nta nicyo makana kubera ngo kugira icyo avuga bisobanure njye mbahaye possible scenario ziza kuva mu mwanzuro uri vote. Ariko ubundi gufata ibuye kwalitera mu kibuga calm down tujya n'inama ku bafana umusifuzi yabiba yagiye 5-7 bigera nyine harabayemo muri kwa Yusuf Diagne kuzama mu mukino bitashobora mugenda kumuciraho jeze n'ibindi byinshi cyane. Ni imikino ine arakoze cyane Eric rero kudusubiza ku bibuga uko byagenze. Ubu tuvugana Rwanda Premier League yego nyuma ya 50 cyagoresha miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Murakoze cyane nuko dusoje urubuga rw'imikino mwese mugire umunsi mwiza kimwe ku busa cya penalty. Ikipe ya Santeri hagati ya 61 Rayon Sport ifite 59 mu gihe cy'umukino wayo bitarasobanuka. Ngira ngo byinshi murabizi byabanjirije uyu mukino twagiye tubiganira kuri byatambutse utunze radio numva amakuru kuri radio Rwanda ibiganiro yasohoye yikoma abasifuzi bari designé Ferwafa yabasubije babwira ko ibizi uko imikino iremereye ariko atari bo bagomba kwigenera abasifuzi. Amakuru magufa agezweho u Rwanda rwakiriye icyiciro cya kabiri cy'abanyarwanda 796 bari bamaze imyaka baragizwe ingwate n'umutwe w'iterabwoba wa FDL mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bageze mu Rwanda aho bakiriwe na Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi mbere yo kujyanwa mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi mu karere ka Rusizi. Aba baje biyongera ku bandi 360 batahutse kuwa gatandatu w'icyumweru gishize. Biteganyijwe ko abanyarwanda bazataha barenga 1500 bafashwe nk'ingwate na FDL umutwe ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Abari gutahuka biganjemo abagore n'abana. Naho komisiyo y'iterambere y'ubukungu n'imari muri Sena y'u Rwanda iri mu kiganiro nyunguranabitekerezo n'inzego zishinzwe imari mu Rwanda ku ngamba zo gukumira kutishyura neza inguzanyo zitangwa n'ibigo by'imari. Raporo y'ibikorwa bya banki nkuru ya 2017-2024 igaragaza ko hari miliyari 11 zitishyurwa mu bigo by'imari iciriritse bivuye kuri miliyari 11. Iki kibazo cyariho mbere ya 2017. Iyi raporo kandi igaragaza ko imitungo itimukanwa igera ku 2605 yatejwe cyamunara muri icyo gihe kandi imwe muri yo yagurishijwe ku giciro gito. umusifuzi nka Wisonga uyu wa mbere abanyeshuri bagera ku 66,958 bo hirya no hino mu gihugu batangiye ibizamini ngiro bya leta bisoza amashuri yisumbuye y'umwaka w'amashuri wa 2024-2025 byatangijwe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi Irere Claudette ku kigo cy'amashuri cya ESA Nyarugunga. Irere yasabye abanyeshuri kugira ubushishozi muri ibi bizamini bazirikana ko amanota bazagira ari yazashingirwaho ku mpamyabumenyi z'abahesha gusoza iki cyiciro cy'amashuri yisumbuye. Dukomeje n'andi makuru, bamwe mu bakora imirimo itandukanye muri VUP bashima ko bibafasha mu gukemura byinshi mu bibazo, ariko bakavuga ko ukurikije aho ibihe bigeze amafaranga bahabwa ku mibyizi atakijyanye n'igihe. Nko mu karere ka Gicumbi kuri ubu uhinga akorera amafaranga 1,500 kapita agahabwa 2,000 mu gihe ubahagarariye mu murenge ahabwa 2,500 by'amafaranga y'u Rwanda. Muri rusange bakaba bifuza ko nibura kuri aya bahembwa hakwiyongeraho 500 kuri buri muntu.
dukomeje mu yandi makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yavuze ko amasezerano y'igihugu cye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashoboka gusa mu gihe Washington yahagarika ibisa n'igitutu ishyira kuri iki gihugu cya Iran. Masoud yabivugiye mu kiganiro cyamuje na Minisitiri w'Intebe wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Sheikh Mohammed yavuze ko impungenge za Iran zumvikana kuko ubusanzwe ibiganiro nk'ibingibi bishoboka kandi bikagenda neza iyo bikozwe mu bwubahane. Na amasezerano rero hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye n'ikoreshwa rya nucleaire. Sibwo bwa mbere rero ibihugu bitandukanye bisabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugabanya igitutu yakomeje gushyira kuri Iran, ivuga ko ishaka ko ibiganiro ku ikoreshwa ry'ingufu za nucleaire bitanga umusaruro. Ubushinwa bwagiye bunenga ndetse bukanamagana ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatira Iran bitewe n'igitutu cya Perezida Trump cyatangiye nyuma y'aho asubiye ku butegetsi. Perezida Trump ubwo yari muri manda ye ya mbere ya 2018 yikuye mu masezerano ya 2015 rero na Iran, Uburusiya, Ubushinwa, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'ubundi ikoreshwa rya nucleaire. Icyo gihe Iran yari yemeye guhagarika gahunda z'intwaro kirimbuzi hagamijwe gukuraho ibihano mpuzamahanga. Umubano w'Uburusiya na Iran nawo wagisutera intambwe muri 2022 ubwo Uburusiya bwatangizaga intambara kuri Ukraine ndetse hasinywa amasezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Iran rero ikaba imaze igihe byo gushaka gukora izi ntwaro ibihakana. Gusa ikigo cya Loni gishinzwe kugenzura intwaro kirimbuzi cyatanze umuburo ko Iran ikomeje umuvuduko wo gutunganya ubutare bwa uranium aho igeze ku kigero cya 60% kandi biri kwegera ikigero gisabwa cya 90% ngo hakorwemo intwaro za kirimbuzi. Dusoreze muri Syria aho abapolisi 3 bapfiriye mu iturika ry'imodoka ryabereye bugufi yahubatse ibiro bya polisi mu gace k'uburasirazuba bw'iki gihugu. RFI ikaba yanditse ko uretse abo 3 bapfuye hanakomerekeyemo abandi 2. Cyakora imibare yatangajwe na polisi